ibyo murabizi ibyo muri Congo ngende international twumvikane especially ahantu turi kumva tuvuga ururimi rumwe ntabwo ibintu tugomba kwamagana amagambo y'amacakubiri ambasada zamuka hano garuka so ibi ngibi rumata ngibyo aho hejuru ariko wasanga ahangaha birashoboka ko ambasada yamaze kuva muri sendede atakiri umudede cyangwa se bakaba baje kumukavaringa bagaragaza ko atakiri umwe nabo ibi ngibi ntawe wabimenye imvugo z'abanyapolitiki burababwiye ko abanyapolitiki ari nk'intanga muri miliyoni haruko kamwe umwe gusa ngewe ibyo ngibyo ntabwo nza kubigumaho merci urakoze cyane ndaguhija nguyu ambasada buretse gato ngiyo mesa ngiye baraguhamije wiri honorable nyakubahwa wiri nyamitwe agukubitiye ahagana inzego umucera arawumennye tugende gake mutinga amayike yawe watubwiye ko wahuye nande wahuye na Reveriye na exactement ngo ugiye kumuganiriza ku by'ingabo ziri muri Congo ariko mwambwira nkazogaruka ejo wagenda ukazagaruka if you can niba udashobora kuba patiente uzagaruka ejo merci beaucoup kuko n'ejo nzaba mpari ariko yangane niwe ugiye gukurikiraho s'il te plaît wihangane papa Dr Emmanuel atampe ndaje guha ijambo nakubonye vraiment tugende gato nani ambasada Wiri Nyamitwe aragufashe no hasi ngo pi watubwiye ko wahuye ni wowe watubwira ngo tuzi ko wahuye na Reveriye ahangaha iyo butabitwibwiriye Wiri Nyamitwe kuvuga ko ari umusazi utigeze uhura nawe wowe twibwire ko après 2 mois mu mezi abiri ashize wihuriye n'umuyobozi w'umutwe wa CNDD-FDD siko bimeze ni wowe wabitwibwiriye ahangaha ariko ikintu unyuranyije na ambasaderi Wiri Nyamitwe we nuko utubwiye ko wahuye nawe muganira ibintu bya politiki by'uko ngo ingabo zo kujya muri Congo Wiri Nyamitwe aravuze ati reka reka uri kumenyekane reka zanyisome nagira ngo mu Burundi bari uyisoma reka nyisome hano buretse gato s'il te plaît ntabwo byihanganira nyakubaha Wiri Nyamitwe uyu nguyu ni umugabo ntabwo mbizi ibye simbizi cyane ariko njye nari muza akiri ntiyabayeho minister uyu nguyu yarakasa mutwe urumva siziri bakiri ntuza ariko nyuma naje gusanga mukuru we no yabaye ministre des affaires étrangères ubwo byashoboka simbizi ubwo nuko ariko numvishe ikintu kimwe Wiri Nyamitwe ikintu cyambabaje nshaka kugira ngo uzadufashe n'ibikunda ukikora muri Loni cyangwa muri UN uri mu bantu bagiye mu Gatumba bwakeye ujya mu Gatumba bakimara kwica abanyamurenge ejo bundi bakubaze kuri ikibazo cy'abanyamurenge ntabwo waduhaye igisubizo cyatunyuze kandi abantu bacu bashiriye hariya ku byakoreye ibyo agatorwa sana n'ibyakozwe uvuze ko uri mu bantu basabye ibisobanuro gikora muri UN uri mu bantu basabye ibisobanuro kugira ngo leta y'u Burundi ivuge ku karengane kuyicwa ry'abanyamurenge ryabereye mu Gatumba ariko ntabwo waduhaye ntuza ifatika ntabwo waduhaye ibisubizo byanyuze bari itsoke tugende tuzabigaruka muzabidusobanurira kuko uri umuntu ufite ijwi rikomeye uri umuntu uri muri leta y'u Burundi wubashwe wakabaye uri umwe mu basabira justice cyangwa ubutabera kuri izi nzirakarengane zaguye mu Gatumba kuko uri mu bantu babyutse bajya hariya ahantu zaguye ubita amakuru menshi cyane justice y'impunzi z'abanyamurenge zaguye mu Gatumba you have to help us ushobora kudufasha ibyo ngibyo ntabwo uyu munsi bituzanye ntekereza ko nibikunda uzakoresha ijwi ryawe aba bantu kuko uya masaha uri mu rwego uri mu nzego kandi kiriya gihe uri mu bantu b'abatangabuhamya kuko wabyutse ujyayo bivuze ngo urabizi ntabwo byo turiho nonaha erega ibintu ni byinshi erega nta hantu ibibazo byo mu karere hari abantu bavuga ururimi rumwe turabavandimwe ku buryo ibi bibazo usanga tugenda tugahura nabyo reka ngaruke gato ambasada honorable Nyamitwe ati ukuri kumenyekane mugenzi wanjye niyo nsavye yasabye audience urukumva honorable Reveriye ndi kuri yo muri Gabo kugira ngo ahabwe ikibanza ubwo ngubwo ni post ikibanza cya country w'u Burundi muri Gabo atakironse yaciye afata ingingo yo gutangura kuvuga
ko amaze imyaka 10 muri CNDD-FDD atazi ivyo arimo. Ni gute kamubaza ikintu kimwe? Honorable ambassadeur, ni gute wamaze imyaka 10 utazi ibintu urimo? Aya masaha ukavuga ko noneho mu kwidefanda ntabwo nge ndumiwe nuvuga ko waramazemo nk'umwaka umwe wabona bitagenda ugahita uvamo. Wamaze 10 muri CNDD-FDD. C'est vrai sire. Hanyuma noneho uyu munsi ukambwira ko nta kintu cyo muri CNDD-FDD na kimwe uzi, ahubwo n'abarimo uhura nabo ukibasaba akazi ugikorana nabo. Keretse niba uraza kunyomoza nani honorable nani nyakubahwa nani uyu Wirinyamitwe. Warangiza aya masaha icyatumye ngenda nakugarukaho, watubwiye ko uyu mugabo wamukeje cyangwa amubwiye ngo welcome back, tukubwiye amabi yakoze cyangwa ibyo tumwagiriza utubwira ko wabikoze kugira ngo abeho azabibazwe. Come on, none tuje gusanga munahura. Ahubwo tubwire, ni gute abantu watandukanye nabo utemera ibyo bakora ujya kubasaba imyanya yo kuba kansara? Iyi message ya Wirinyamitwe yisubize aho hejuru, dore imaze iminota 9 ayanditse. Erega n'ambasaderi nawe yamusubije. Ndashobora kuvuga yamushubije ngo iki? Uyu nyene niyo savye yamusubije. ahubwo zamura Wirinyamitwe. Yamaze kuza ni muzamuna ngo ndabamanura. Oya ariko aravuga ko yabonye ko namusubije. Godfather mana. Yabonye ko namusubije, munasome message na. Wavuze ngo ariko Wiri ngo aho naso ni wumva kati continue de me chercher des histoires sans tête ni queue. Et moi, Réveillé et moi avons eu un entretien sur des projets de développement interafricain. Tu avais parié que, il va vous dire, parié le poste de consul. Moi, cherche ailleurs ta capacité de mentir et de manipuler les Burundais publiquement est bien exposée. Dieu est au contrôle. Et viens à cause de c'est pour tenir ma renommée va te revenir. Le karma. Ce que tu as promis à tes maîtres occidentaux risque de tomber à l'eau. Ne pense pas que je ne suis pas au courant de tes prouesses de jalousie et de destruction. Focus sur ma personne. Naira aja agandiye hehe Imana nayo ushurataginga ntare house na CNDD-FDD. Les transporteurs de poudre sont connus un jour. N'uburozi burimo. Voilà. C'est très bien. Kandi ukatubwira ko ntabyo uzi, ko nta makuru ufite. Ko nta makuru afite. Ishira hejuru twisome natwe. Ishiraho hejuru. Ngo muri ambasaderi avuge amagambo magufi. Abantu qui me suivent peuvent lire. Bien signe d'Abinyegeza, c'est là, c'est exposé. En fait, le problème c'est que s'il y a une personne qui n'a jamais supporté de me voir dans le système, c'est Wirinyamitwe. Il a parlé, niba umuntu atigeze supporta kumbona muri système ni Wiri. Alors que son frère yari ministre. Alors que son frère son frère est devenu ministre, c'est lui qui nommait les gens. Mon gars, c'est pas lui qui m'a nommé. En fait, il est ministre Wilson. Juste au moment où quand je suis devenue ambassadeur, Wirinyamitwe yabaye ministre 2016. Uretse gato ntabwo nza ko ibyo Wilson ntabwo bikunda. Niba umuntu afite ijambo, respect my space. Oya Godfather. Kuba Wiri yari ministre. Urumva ariko aravuga ko ministre yamwanga. Des affaires étrangères. Yari ministre ariwe yarashinzwe abambasaderi. No, uretse gato ibyo ngibyo, uretse gato aho ngaho ntimuze kuba mukuru yari ministre wari ubashinzwe, ariko bigataramushakamo. Bisadepa twareba imbaraga, uretse gato twareba izindi pouvoir cyangwa izindi mbaraga za pushingaga uyu ambassador kugira ngo zigende hariya. Jewe kuba uyu yari afite imbaraga zimusunika, urashobora kuba yarashinzwe kunoma abantu cyangwa gutanga iyo myanya, ariko bitewe n'uwohereje uyu nguyu bikaba ngombwa ko akeba nubwo Wirinyamitwe atamushakaga. Reka allez-y, komeza ambassadeur. Non. Lui, il était conseiller du président. Wirinyamitwe. Qui? L'actuel ambassadeur. Et il a fait partir Owetwa Kavakure pour mettre son frère. Il a
tagué son Kavakure comme un, comment dire, abapinga, donc les gens qui étaient contre le pouvoir de Nkurunziza. On a enlevé Kavakure et on a mis son frère. Donc il a proposé son frère qui est devenu ministre des Affaires étrangères. Haïma Moricho Guihé, jewe en fait depuis plusieurs années ambassadeur parce que c'était une promotion ambassadeur parce que la ministre de la Santé de l'époque, elle ne voulait pas de moi dans le système, il fallait qu'on la mouvira. Donc ambassadeur pour m'éloigner. Il y a quelques jours, c'est comment est-ce qu'on fait. Donc, ambassadeur. Ambassadeur, il Paris, il y a quelqu'un qui n'a jamais digéré cette affaire, c'est Willy Nyamitwe. Lui, il n'a jamais. D'abord, nous, quand on a Corana, on a fâché, Moïse Nkurunziza, il a préféré que fuma bipfa. Hako ivyiyumviro vyanje bipasa. Et c'est comme ça. Ndeba hano mwari abagenzi ko ndaba hano mwifotoranyaga museka cyane mumeze neza. None kuri stade abagenzi abantu ntibahura. Urazi dore ngibyo hejuru. Umva ndakubwire. Faut pas je ndi mututikazi. Donc le fait ko mbandu mututikazi nginjira muri système bigakunda, ça ne pouvait pas passer mu matwi ya Willy Nyamitwe. Abatutikazi qui sont dans le système ategeza kubakoresha uko ashaka. C'était lui qui manipulait. D'ailleurs, Dieu c'est bébé. Il manipule, il sait comment manipuler les gens. Gerero, il n'a jamais réussi à me casser complètement. Pourquoi elle a dit que le président me soutenait, le président de l'époque. Le président me connaissait, il savait très bien que j'étais une personne honnête, correcte et directe. Nico rero twapfa kwera ivyo yagira byose yabikora en cachette et il travaillait derrière moi yarazi ngo ntavyo nzi. Même mon rappel kugira jewe mve bampamagare bandapele, Willy Nyamitwe a fait un grand travail là-dessus. Il est celui qui a inventé toutes les histoires. Ma histoire y'urumogi et tout ça là, ça c'est venu de lui et c'est lui qui a sorti cette histoire. Kuri iyo epoka abana babaga i Burundi babaga i Burayi. Abana banje n'ibigeza i Burundi, abana banje babi i Burundi. None Willy Nyamitwe atabaga i Burayi, ibyo ngibyo yabibwiwe n'iki kugira ngo apatwize ibyo bintu. Nahora ndamutwara akababona. Aha ngaha tamina kwa pozo. Avant d'être ambassadeur, avant que je ne sois ambassadeur, Natachi Burundi, le président avait décidé que ninjira dabafasha ukorana na l'extérieur, surtout l'Europe. Kuko je nari mvuye i Burayi. Donc nagiye i Burundi mvuye i Burayi et je connaissais le milieu européen. Nari nzi neza ingene ababiligi bakora, nari nzi neza ingene abafaransa bakora, donc tout le système européen je le maîtrisais pratiquement kuko nari muri système zabo. Donc, c'est ça, l'objectif. Je m'étais donné l'objectif d'aider mon pays à comprendre et comprendre et c'était ça. Yes, non, en fait, nigeze ashaka ko dukorana. N'igihe ca mbere bamubwira igihe ca mbere bamubwira ko dukorana ni CNDD-FDD yamubwiye ati korana n'uyu aravyanga. Et puis finalement, c'est le président qui lui a dit faut travailler avec elle. Président Nkurunziza. Nkurunziza, itanguye gukorana rero acankoresha nabi ariyaranja kugira ngo ivyo nkora byose iko nakora kose yategeza kubica inyuma. Tukagira amaraporo mugabo agaca zitwara ziwe wenyene je tutari kumwe ko sinamenya n'ivyo yatwaye parce que lui il était à la présidence, moi je n'étais pas à la présidence. Donc niwe yatwara ivyo twakoze. Amaraporo yatanga, je ne sais pas qu'est-ce qu'il donnait. Toujours est-il que atigeze à supporter ma présence. Aho ngaho rero twumvishe icyo upfa na Willy Nyamitwe. Reka tugaruke gatoya.
ibyo ngibyo rero urukumva ko uretse gato so ibi ngibi byose kutubwira histoire za Willy Nyamitwe n'ibyo mwakoranye nayo makwimfuri yose bihuriye hehe n'ibi ngibi bari kwakiza biteje ubundi uhura na Reverien? oya bandusubira inyuma. Willy Nyamitwe twapfuye ko jewe raisonnement zanje atawodata zisana na ideologie génocidaire cyangwa gukuraho abatutsi kwigizayo kugwanya abandi gukura nk'abandi. Donc yarazi neza ko je ntabishigikira. Donc il savait we n'uwundi mugenzi we ntarinze kuvuga mu izina bari bazi ingena bategeza chaque fois babonye projet. Niba nkumvishe neza Willy Nyamitwe iyi ideologie nawe arayigira cyane n'umunyamacakubiri arengeje ubwoko. Wewe rero ararengeje. Niba yumva avyumva amenye ko ndabizi kandi ashaka kuduga ngaha no kuri space ko ndazi ko ariko aranyumviriza aduga. Niba ari umunyamacakubiri ariho fact imwe duhereze example imwe. Ni venye abatutsi kazi bose bari muri round yiwe abakoresha nk'abagore bose abakoresha nk'abagore biwe bose. Donc avuga ati mwebwe je vais vous utiliser ndabakoresha comme ce sont des objets. En fait abatutsi qui sont dans son cercle abakoresha comme des objets. Ça c'est Willy Nyamitwe, je le dis et je l'assume. Mama yake na mama ego bose abakoresha comme des objets kandi birazwi na première dame w'u Burundi arabizi. Thank you Godfather. Donc ivyo byose Willy Nyamitwe c'est que niba hari umuntu comment dire discriminatoire ou raciste ariho se Willy. Mugabo afite ubwenge afite ukuntu akora kandi aragutwengera Willy akajaca inyuma akakucumita. C'est quelqu'un de mauvais, il est méchant. Merci de me donner cette opportunité de le lui dire. Aka message mwanditse ariko ko mbagiriza ibi vy'amapoudre n'ibiki cyangwa ibona mbere ngo ndagira Rumata mureka banza avuge Rumata mureka reka meze nabwe ni gendo bisohora byose nimwanyumvite ndobabwira ibintu biri très profond. Nico gituma niga histoire y'abana banje ki banyura umugi niki qui a fait en sorte qu'on me rappelle c'est son invention. Ni wazi kubikora arazi ucapa des histoires. Il invente arashobora gukora une histoire, une fausse histoire igacircula ikaja ku ma media yose kandi ukibaza ngo nivyo atari bivyo. Arazi ko ndabizi kandi arazi ko ndabizi mu muduze avuge s'il peut parler aze duhari ndamubwire des faits et des facts amenye neza ko je sais. Namubwire ngi mvako tes affaires sont connues quand le karma va te trouver. Nawe nyene on l'a envoyé être ambassadeur en Éthiopie, c'était une manière de l'éloigner du système parce qu'on le connaît. On sait déjà qui il est, on l'a éloigné du système. Ambassadeur. Donc il faut ambassadeur ndashaka kubaza ko ndeba uretse gato ntabwo kubabaje dore hano hari tweet yakozwe iyi tweet ndabona yarakozwe le 22 mars 2019 uri kumwe na Willy Nyamitwe kanyishyira hejuru. No. Ahangaha rero uretse gato twaragendana umviriza Godfather n'uruhe. Tu vas trouver beaucoup de photos où j'étais avec Willy. Tu vas trouver des messages. Naho nyine yarabivuze ati twajanye mu mission menshi, tu peux le voir mu mission. Undi wagenda kuri Twitter yiwe urabibona. Naho wakoreshwa muri abo yakoresha. Umviriza justement parce qu'il n'a pas réussi à l'utiliser comme il utilise les autres. C'est ça ce qui l'embête. Et c'est ça qui les a embêtés. Ariko kare wari watubwiye ko ari abazungu bagushizeho. Non, Jess n'a pas dit quoi abazungu bashizeho. Non, pas du tout. Ntabwo yavuze ko ntabwo ariko yavuze. Ntabyo yavuze wisa. Okay, tugaruke gato rero kandi dushyire icyubahiro. Ndabona j'ai dit que kugira ngo bankureho plutôt kugira bankure muri diplomatie, ce n'est pas le Burundi qui a décidé. C'est l'Europe qui a décidé et ils ont donné instruction. Willy Nyamitwe abigiramo uruhara rukomeye cyane nico gituma jusqu'aujourd'hui nta raisonnable. Mwabajije ngo pourquoi vous avez rappelé l'ambassadeur naco bazobaronkera. Byaramubwiye ngo bagwaye decret kuba Dr Bururi nivyo kuja gutwara hôpital Bururi. Oya ntayo nigeze ndonke. Tuvuye ahangaha rero uretse gato ntabwo ngendanye ibyo byose
uduhaye detail attends munyemerera abantu mu meeting Mike zanyu docteur ahangaha nureba buretse gato nuza kureba uri Nyamitwe ari kuzana ama preve bavuze ko ubwa mbere buretse gato tugenda neza cyane tugendane neza hano uratubwira ko bwa mbere byonyine akimara kumenya ko ugiye guhabwa umwanya wa ambassadeur yahise atangira kubirwanya none umuntu watangiye kukurwanya ni gute turi kureba ahangaha ukimara aya mafoto ndi kureba waramaze kuba ambassadeur cyangwa warutara ambassadeur sinzi amafoto uri kureba ntayo ngayo hejuru ngiyi hari yo muri stade hari iyi ngiyi ya 2019 iyi foto ibonye iyi ya nyuma turi kumwe na Willy Nyamitwe ni foto yafashe jewe natashe kugira ngo arungikire bangaruke watashe iyi foto yafashwe mbere y'uko ba ambassadeur cyangwa après quand je rentrais quand bampamagaye amagambo yanditswe rero tubibona reka ndore bampamagaye niwe wa mbere yategeza gutanga ifoto kugira abwire aba bakoranye ko igikorwa yagikoze neza iyo foto ndavyibuka neza il est venu me trouver yaraje muhira arantora tugenda ahangaha ni gute uretse gato ahangaha wari utashye utakira ambassadeur mvuye kuba ambassadeur none uretse gato ni gute umuntu wakurwanije aya masaha ashobora kukwakira gutya wiri ntushobora gupfa waramenye ko ari kwarakwimbira il fallait qu'il me cache qu'il était dans le circuit de ceux qui m'ont fait rentrer. Ok. Nategeza kutamenya. Yategeza kumisha ko abi. Wabibwiwe n'iki rero? Okay. Wabwiwe n'iki rero ko wabwiwe n'iki ko yakurwanyije iki gihe cyose? Uburenze gato tugende gake. Ahangaha biraza kudufasha. Attends. Uretse gato. Ngewe ntabwo mfata side. Urukumva? Sifata side. Ariko ahangaha turi kureba utubwiye ko unyumve neza cyane utubwiye ko Willy Nyamitwe ahangaha mu bintu yaguhoye nuko wanze ko kwitiriza k'umututsikazi uko abikoreraga abandi nabyo yashobora parce que moi j'étais plus élevée uvuga ko ari byakujijije no tugende gato uvuga ko ari byagerageje bikamunanira ukabizira oya yaramuresheje vraiment ça là pas oublier il m'a utilisé et j'ai fait kugukoresha turaza kumenya kugukoresha utubwira uko ariko nukuhe n'ubu jewe neguye amanama yo undi ambassadeur ngategura inama nkamwakira mu nzu yanje nkamutegurira platform yarankoresheje narakora akaba nkamutegura ama platform kugira ngaho mbwira ukuntu uburyo yakoreshaga bari abakobwa tugende gatoya sobanurira muri buryo uretse gato bari abakobwa batutikazi uretse gato bari abakobwa batutsi uretse gato ambassadeur bari abakobwa batutikazi no bari abakobwa batutikazi bakoresha gato father ejo nabyo nishura urabirondera bari abakobwa bakoresha ate uri umusesanguzi urabirondera Okay, tugende gato ngaruke gatoya. Ni gute uzi ko umuntu yagukoreshaga uretse gato? Ni gute wemereye umuntu wagukoreshaga ukamunanira ubizi neza ukagera ibunda akakwakira muri ifoto turi kurano hejuru ukamwemerera akakwakira? Oya, umva ndakubwire ko dufata. Mu Kirundi baca umugani ngo mu Kirundi abazi kindi bakivuga. Ngo umuntu aguhisha kwa kwanka ukamuhisha kubizi. So iki gihe cyose wari ubizi ko Nyamitwe nta keza kwifurira akomeza kukurwanya. Ego, je le savais. Okay. Nico gituma nzi ko iyi foto yayifashe aje kuntora muhiri wanje bandapeye arantwara ahantu dans la restaurant aranandika ko natashe c'était pour faire le compte rendu abwira abo bakoranye ko la mission est accomplie donc on natashe ndi Burundi. Ça c'était it's okay. Nico gituma iyi foto nyene wenyene asubira akayikatamo kubiri akikurako akampostinga jenyene ariko arantuka tugende gatoya akukoresha andi ma Twitter yiwe
uruke tugende gato rero hano tugende gato sibyo ibi ngibi byose umaje kutwereka Willy Nyamitwe uwo ari we impamvu twafashe uyu mwanya impamvu twafashe uyu mwanya wose wari uri gusasira ushobora kutwereka impamvu yanditse iyi tweet yawe na Reverienne ejo muri Gabo okay so twagiye sasa rero ibi ngibi bibiri ariko kwakiza reka nakubwira igituba ibi ngibi abitewe n'iki ibi ngibi ariko uretse gato ibi ngibi yanditse kuri iyi tweet ni ukuri si ukuri uko nakiriye Reverienne gusaba akazi jewe nari neza le consul honoraire w'i Burundi nari ndamuzi haheze amezi nk'3 bari bamaze kubimbwira kandi je savais qu'il allait être consul umudamu atutekanye ari hano akora neza jewe na ambassadeur wo muri Congo wo muri RDC yari yaje hano arambwira ati le processus est déjà en cours hari kanaka iyo poste nayo nigeze nsaba Reverienne je ne lui ai même pas demandé de poste kuko ndazi ko bankuye muri système yabo kubera je ndi umututsikazi adakora uko bashaka none umuntu uzi ko bakuye muri uzi ko bagukuye muri systeme yabo uzira uwuriwe kubera icyo kugira nawe meeting kandi uzi ko bakuvanye muri ni gute abantu bakuvanye muri systeme ufata umwanya wo guhura nabo kubera uragira ngo bagusubize muri systeme umuntu bakuye muri systeme mu buretse gato umuntu bakuye muri systeme uhura nabo umbiza ibintu uravyumva par de mu matwi babivuga mais tu dois avoir la conviction réelle bakakubwira umuntu kubera ikintu ca mbere Willy Nyamitwe yarajejwe n'urya ntahiraja navuze quelque part n'abantu bari bajejwe ko jewe nategerezwa kubonana n'umutegetsi umwe wenyene mu Burundi depuis qu'on m'a rappelé donc on m'a rappelé il y avait eu haratanzwe amafaranga menshi je vais vous raconter ça amafaranga menshi on a corrompu tout le système ya protocole yose bababwira ko kikazirizwa ko jewe bonana n'umutegetsi wariwe wese le président le premier ministre le vice-président le chef du parti umukuru wa parti au pouvoir abantu bose même les ministres si tu veux bari bavuganye ko kizira ko tubonana umwe gusa ko tuvugana malheureusement izo briefing zatanzwe nande barazimpaye abantu by'aba protocole bangati wewe baratubujije ko wakirwa n'umutegetsi umwe ko kizira ko tunagushira n'ahantu umutegetsi kubera le problème c'est que quand j'ai été rappelé ko jana babwiye il ne fallait pas ko ndababwiza ukuri ko ndabiyumvisha quel était le système et comment est-ce que le système européen fonctionne et qu'est-ce qu'il fallait faire. Icyo cyarazira ko abantu babimenye. So uhura rero wabitewe n'iki kugira ngo uhure na Reveriye? Non, il est venu à Hondi. Willy Nyamitwe yarabipostinze, he did it. Yarabipostinze fo kugana kuri Twitter yiwe mu bintu ariko aranyagiriza ko navuye muri systeme ngo mu minsi heze ngo nari nabonanye n'umutegetsi n'iki yarabishize ko donc mukurikiranye amatweet muraza kubona aho biri jewe nagiye kumuraba none uremera ko uretse gato uremera ko Willy Nyamitwe avugana na Reveriye baravugana ntibavugana je ne suis pas sûr ko bavugana uremera ko Willy Nyamitwe afite profil ku buryo kuvugana na Reveriye cyangwa kumuha amakuru ari ibintu byamworoheye ubu ni ambassadeur il est ambassadeur au Addis Abeba ashobora kuvugana na Reveriye iyo aje muri Addis Abeba pour une activité quelconque ko bavugana ku telefone ni ça je ne pense pas ko bagifitaniye imishikirano je ne suis pas très sûre parce qu'on le soupçonne de transporter le poison. Donc, on va bamwicura. Benshi baramwicura ko atwara poudre, donc baramwigizayo. Uburozi. Non, nous avons poison. Nta preuve mfise ariko barabwiye qu'il est parmi les transporteurs des poisons.
Okay, ntabwo nava ku kibazo. Epi hanyuma ntabwo ntekereza uretse gato. Ntabwo ntekereza ko Wirinyamitwe ashobora kuza hano ngo yandike message nk'iyi ngiyi akwagiriza kujya gufata umwanya nta preve afite. Haramutse aboneze preve ko cyangwa akazi. Uretse gato mimi ambassador ambassador uretse gato. Biramutse bigaragaye ko ahangaha wowe parce que nani ibingibi ntuzayanditse nanyemerera aza kuzamuka simbizi niba ari disponible wowe ambassadeur Wirinyamitwe uramuzi. Hello uretse gato icyo ndi kubaza ni kimwe haramutse haje uretse gato haramutse haje evidence ntutukana ariko mama erega nariho ntari hano no ntabwo nkwemerera none abatari hano akaba yanditse muri commentaire tugende gake twe basubije bidiva muwe muretse sute ntabwo byemerera mugire discipline muri space ikintu mbaza ni kimwe uretse gato haramutse bigaragaye ko haramutse hagaragaye ibimenyetso ko wagiye guhura na Reveriyene ugiye kumusaba ko kazi byo ngenda bite no uri kubihakana kandi birashoboka ko kubihakana Godfather reka genda guha amakuru sivyo la consul était déjà nommée ntabwo ambassadeur nabonekeza ko ashobora kuzana ngo dukubite message y'ikinyoma reka genda guha amakuru Godfather yego okay ngaho uvuze umwanya munini ambassadeur je ne peux pas okay c'est bon mutinga mic yangana gato ndaje mukanya nakire Emmanuel mutinga mic ambassadeur mutinga mic ambassador mutinga mic okay rumaza alizi hanyuma nakire Emmanuel rumata ayo makuru ya afete nje kubeshuza akantu gatowe ambassadeur ki ko dufite ambassadeur babiri Wirinyamitwe na jewe ndiko ndavuga Wirinyamitwe ntamubona hano jewe shaka vuge kuri madame docteur en fait ibyo byo muri Gabo nanje nigeze kumva amakuru avuga ngo yashatse ubwo bukozi uri kumva ariko ça c'est avant peut-être yuko Reveriyene ajya muri Gabo peut-être ako mvuze ka peut-être nakonze rero gusa narumvise ko avant yabyifuza nyuma amenya umuntu azohaja hanyuma arabireka yari kukumva consul sinzi ibyo ari byo mugumva ashaka kuja kubwo consul nyuma acamenya ko undi muntu hanyuma arabireka nuko je nabyumvise rero ivyo ko iyo wepuwe na Reveriyene je ne connais pas mugaye makuru sindayemeza nanje nayumvise uko ayo makuru wumvishe nayasubira ku matwitter nyene urakoze cyane ayo makuru wumvishe nayasubira kuri Twitter wayasomye gosebo ariko uruva yumvishe wayabonye kwa ambassadeur Nyamitwe oya jewe ambassadeur Nyamitwe je ngera ambrose ko ivyibo ntavyo mbona nabe ma message abantu baba bandika uratuma niyi paroda y'iboroka ugenda uyirebe shingi ataramenya n'amano ni mazi nayo gusa ikibazo si ico Godfather ikibazo ni nuko yaba docteur ambassadeur madame yaba Wirinyamitwe n'abantu bazinanye amakuru bari kunyarikira ngo barabashera ishushu bariko ba master barazinanye urumva ko bakoranye bari mu mugambwe umwe sibyo ahubwo twe twose Abanyamitwe kaza kava mu bwiherero ari akaduga kamena umuceri nk'iseke oya ariko ibyo bintu ariko hari abantu mwimye ijambo kandi bafite andi makuru Godfather jewe nasabye kuva ka ibintu mu bireke mwase kubivuga mutinga mic yawe ntabwo tubwira uje tuvuga ijambo Dr Emmanuel okay twagiye ikintu kiriho kimwe reka Emmanuel Dr Emmanuel ijambo ni ryawe